Bible basa sawo tangnani Christian bisingo pastor ngai ai Old Testament tai nangli ai so ngai ashe nutoni ni Christian katal samai katal ni Christian so mo samai katal rai samai kesang obo kaitan ko o frungtini nango satini nango aksin do ko nango insaga kaitar ai musi agi Israel jepro hasing panthar phaili kanga sinai hatayo apro musi no training di kaitar fasting tongai maise 40 din dong hasung nongkor phai thani nong boror kathar phaili mane kaitar taise kok sapai ni ta Israel lo mane khorang khana kaitar to nasimai katha yang paksa TV nai ngai ba amai musi olo borong thani phai nongkhori phai hasung ni sapai ke noro saltan joti katharangdi rijok sudi kaitar katharangdi se hamjagodo noro katharki suridi ngai oro sagana noro saltami salonggai noro nongni buri siraini arata thani ane bahan buthini tong totally stop asuk katharta tei goro to tong te go buina hamyata sadi buina ta thoki di buina ta bothardi ten commandment dia di Bible enga nara ting di ngo peke go no tamani goro pherang ro kokha ayo hakudom saka kaitar totro mane corner himata pongkha ai kaitar phai koksa tau sungno batin chaw kaitar nang borok da phana kathar snamgi 70% bano katharang hangai tai 30% tamno angnong hari nai mane Christian bai non Christian je hana hamro nai to borok mata yakari Christian dang thong angko mata yakari sulnai thamja kai bisawai tham ang noro bai tong hai nai azarawa kathar tong pusa thak thai di katang chung wila fasting declare ka 24 hours abo Bible based nata angai 24 hours service kornata gagi Israel mu samne kaita bano samne o Bible phatarata khlaido ne 3 din sun fasting tamisun 3 din kota from tini ne sandal saka tau sanja pe salha pe na sanai ka fasting ne a Bible ta to mono phuna Onayla teso bai Leviticus teso Musa samung hanota khaidi omo kusung ramui nong tong thani ni bagai malrum ni bagai kerang unai asal norok ni bagai lengla jaknai sabat sa unai nong asalo sakno khadukhu mak nangnai atalni saltukuni sali sanjani siminang lenglama salo mak khaile দিন তোমাদের বিশ্বামার্থ বিশ্রাম দিন হইবে আর তোমরা আপন আপন প্রাণকে দুঃখ দিবে মাসের সপ্তম দিনে সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি অন্য সন্ধ্যা অপর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাদের বিশ্রাম দিন পালন করিবে বড় সাগাতাম নেই তিনি মিয়া সান্দাও সংসার tini sanjau sai gune office one day fasting the service konda 24 hours abo khai ge bulong bai chungte se man bai king 6 man khangai khali rogo kai hortam saltam fasting tonne ja apti ki sini to khono phiang ni bagi se o taw si moni kai to saman boi se khai je go ro kono sini kono profit kri dafa yok saman khangai kaitar sam training saja ngate ki senai lang este hortam saltam fasting dengan bom Mordecai no hai ni sadi ni sada thangdi susawa bebak judai tongnai rokno kumui ni tei ani ngai saya ni ke tonglai di hake saltham jara horophano salafano tabota salai di tabota ngai di angte ani sengju rokko abo haike tonglai nai omo raijano ke raijano ke bokhano
kebeng jakthun ke phano kebeng jakthun abon ulake ang habugrani thai thanai ang thaiya nangkhe ma phano ma thitun hage Mordekai thangai Esther bono dagima tuino bebak khlaikha India baro ko raijo be Israel lo jotong kamai thanga ngai azaro o tamne ko Israel burino puila posti rani to a raja ta 127 ni bo kotor ngai oloka posti rani na kaita norki kata mane abo kaita ni phan phunung na bagai kaita je jotong khlaibano mai hekare olokai kaise borok ain sam raja ni bihik bo manam khonai jotong mane hani joto buri re bo manam khonai bo buri re kok mo sanai eba bosti rani nasnam kholia olokai aron joto officer kodo kodo sa ngechung bona rani himaniya me kumni rani mas sasinai nei go kham gaiba rotu lakheli je buri naithok rotuka sanumakha Esther ngai Israel ngai bono ngo tuwi phika joto buri naithok to thumsa khlaikha ngai tamo masa ke mathang raja na ro khara ngo thok motom ro tani pode potlangai ngai bo ola bo sanai ka monang hamja go hine ngai ba ati khlai biga ola Esther bo thangai Esther to Israel jati Esther ni bukrang Mordekai tasin morto khui pori adiba bin bukra boro Israel bobo kaise leader Israel ni bisingota ngai ba morto khui mukha tai tamnani ain kaise morto khui Hamon Monti second Monti ta raja ni yagno maniya khulum yata raja kaisa order ikha tamnani mordo khoina angko mordo khoya Hamon no joto borong na mak khulum nai nukhang gai neu mordo khoi Israel le bohe khulum ya malai phana neba waisena o mo Israel jati rong pai ri nai ne Hamon waisena ain pas khlaiga ta rangsa ro phairo likha raja no ngai Esther to bin bihik phano boto saimi le raja ro bhin saindi khoro ro saindi de ne moras ain pas khlaiga je Israel logna je jaga mano arona pothar bai nai atikha ain pas khlaiga raja eba gabonu goi Mordekai kabai o apro Esther ramina thangsai keble Esther ran thangsai ke ngai ngo bising to gate bising to mahabia rasbari oisin data peta kais thangobo ngo santa bosta kanai ngai ba kabi sai kata ngai ba gate to habia kari rangno ngai ba lokai buita sini tongle Mordekai no bo khorsa monti goroni Israel ni ngai ba tangi baro ri hamya ro ka ni phai bosta rok ngai ba thangi o bini officer rong ro ta Esther ni thansungli ngai ba o paper kable agi o paper to agi bo newspaper to ngai ko nai di thani mori di thani go Esther ni na ngai nang mo yogla jot Israel no sibuthar dihni order dikhida raja ke semi oble ngai bata ain bogoti hi pas khlaika 30 dino ke bo raja malai ne thang ngai botung rangso nila tha phologi riangkai bo buthar jana atikhe ain pas khlaija jot officer monti rongli ngai ba abor nokhangai bohe kiriblia ta raja ni basai pano bihi pano kirja kule pal khisi ain pas khlaiman ke tam khaina sa ngai bo olohita Mordekai sahar ka bin bukra nunggu yogla nungra ni phano nono to ta Israel hin seimaka nunggu yogla abon boina fru Esther sahar ka last kai oro sai diba ang thine ki thisi to
ib aipiris pe aipiris ne ang top thanai raja naro thangi sainai azara jotono mane ke habai atiki ain pass khlaija bihingno pam bothari mano atiki ain ngebo aban bari oro saka bapro ngo estet saka thani narok hortam saltam obuksa tongli tai suri dia ani bagai ani ngoro suri nai kui na budi tongle kaita brand new thanga ngo estet thanga thangai saika ngai o estet ning tam san latha follow dikha rangsan latha follow dikha ngai o ngai budi tongai sagata ang kaisa norono hamon baiki ani na wasana ni bagi invite kriyo raja rani to alga masau pun malini time to ko ngai e abono kai tor change kai mano poro sagana an thine kai thisi ton a morte kai bo apti jat leader na na tui brao morte kai bo waisam posta kani si thango ka boi rajbari thangai ngalo lasto ngai estet rani bo saga do agon kokre ang bo fasting tongnai hortam saltam ani seneng jigro bo tongnai thandaro bani bai suri ngai koi na kaiton surka bian budi mangka saika raja no saike po saino no nang kaise sana ni bagai ani nawo ringna mo so haman monti kotor raja ni yagra ya beba afur sanaita bo phaika olokai sana ni phaika samung dong olokai last ngai bo phonuka tami phonuka ang bahigi soi manai ani to pharongno na sokomo hini saini khai ko mo 127 ta go raijo sogaijak borno je jaga mano aron pothari Israel no gafrukai mo sab khlaiba website ka hamon mo dong monti iko hamon bono bill pass khlaiye ko nang saini jak le hey abono kai tor sagai ta wa na hiore so bang kai tor type sajag bible re jotong khabe sin kokro agi old testament no khapalai sao sini boro khapalai sao agi ro korea pro ab change nang abon bagi kai tor ni sama bai simo program borok ke bangma phaina ko phailia kai mo program khlaimani sengtam gai chinta phana phiagman boisi tai kebo phiagmaya kai tor no karai jesubon phaiton kebo phiagmaya kai tor abon boina kathar khai suri gangai se kai tor hakwan no sikhang bikha kai di mano wansarang no nori mano abon boi sang surina no wansani boi surna no India government ni bagai tipra government ta BJP rok tongo IPF ti bangmoi surna no ta tipra mo tha tongo ko taminani edisio ruling go chung surina no borok ham stam to samya ge olo kaitor borok ka thar snamai ke 70% pan sin borok kaitor na hamjage kaitor ni mui suri kai Christian nge bhano kaitor samung khlai ni ko bijak ka mo program antini khali ni mani mia sarim simi ngojor nga bono hortam saltam ulokai puilakai ko salsa ni bagita 24 hours fasting iko tasisung pori de Leviticus chapter go 23 ning ko 30 31 32 e ulokai te kisa ngone te ulokai hortam saltam u ester sung to mai kina apro ke kaitar sorgonisin jeng palkai surikai 70% borok palkai surge nogobo ai katharang ni sajaga afrukai norok bihik busar kon tongtok satok tak khlai bidi tai kathar ke ri kufur ke suri di tagrom ni tamgai tai saukai taraf hortam saltam tuining mano hi sajak nor suri di ang khana nai tumung government ni bagi suri di sarkar ni bagai
Bortumu klayang kai ang klay nar katharang gre agi Israel nang satina saka kaidar sangna piang na hinsaka da kok awon boina busakhan ya pano yakung kharapano program klayga sanai ngai khorok tam kisa khorja 1000 donation dika tei khorja hawa kai chana ni maidam ro pai dika ar pai dika tema sori na ko ini fine ko tai ati kisu mo program klay do mo kono ranga nangin klay da pano ang yakung kharapano ulat barak kahamda masasung neta bang kono aboni bagise mo program klayo ang asuk telo lina thanya teki sangai ulat budi ko bang na abono bagi maso ulat gomeno ulat borjel apostle king simani abasa bui question klaye kabama ang seminar thang ninmung ati singa tangi borjel apostle king borjel mane angko kaitor enan klaye mane abhishek likata kaitor no 2006 emango se riku fursung liwi motok thu liwi abhishek klaye abhishek klaye mol paine ko ma pitkan tinta deso kaitor 3 by man khlai din sa 3 by 3 by man khlai din sable beba ani bukhaw phala kathar mang se sam khlai tinta des puite angagi ati brain phang kare tinta des pule Israel England USA kaitham country wo sika phala kathar dagi jage ang bible ko asu siable loke butikhi mol paine butikhi ngai kaisa dofano pano mo sangsani tas komodi janjane haw tongman joton raito kaita to joto dofani bufa nagai sika England ni rani no address kle ehud rumo roke Israel roka US and roka nar super power mani abo kaitan bagisi science technology development wa kaitan bagai ngai England queen ponsa 50 country ni kotor India baro member ngai tabu Bangladesh joton ta 50 desh bo kok thaise sakangai kogle nar manargo nga sui roh kable ambo norok sangno yakari kalangai nor kun khlai langlia India sangno India khaksa Pakistan khaksa na hakika ya simane bagi bor ulo wan suka kaitan ko bo sijawle subana ni bagi tiar bor kha kisa clever do siam je dofa kotor no bisi important ni America bo usung hai sikon sikon komori thang to hin bor kisa o sire khana ton ma hai jo ngo masamai mamang ro no ati hisimi ton no nayo ngabon bagi ang sigale kaisa dofan pan tas komole kaiton thani justice to kaiton ni gণতন্ত্র single borong ni aje imperialism democracy takhlai de eta ka site ngi dibatai 2026 sensa kai chini